Khabib Nurmagomedov hi kumsang khazakwa somret pariat September ni somni khan seldi thingtlang kho Sumadinsky district Dagestan SSR Russia lopianga unaw pathum ni in amilai ani ano panlain apa hian anin chong hnoi zoka gym asiama heta midang training amu atang hian martial arts lama aron tui chhotan ta ani kumriat anin apa Abdul Manap Nurmagomedov zitiren hnoya wrestling hi aron khel chhotan ta a Khabib hi kumkomi lek ani line apa in wrestling practice nan savom aloin bon pui tir to thin ani kumsong panga ani thlengin wrestling a training a kumsong panga tanga kumsong pasari chung hian judo a training vele bokani kumsong pasari ani atang hian sambo a training vele bok Khabib hian wrestling atanga judo kheli harsa ati MMA ma se apa hian gi jacket nen in elnama son turin adu awangin judo hi a khelui tirta ani Khabib hi atle rol terin street fight ate ein nam noi thina hi mixed martial arts alu chho tak tak ma ani kumsang ni le pariat September khan professional MMA lu chil tanin thakhat chungin mi pali ane a hemi atang hian kumthum chung ne lo nei loin akhing pui sompani zinga sompakhat chu atlom vek ani kumsang ni le sompakhat khan Pro FC promotion atan ain lana hemi kum hian mi pasari machanin technical knockout le submission mangin ane vek a fighting career record that em awang hian UFC lamatangin kona adong ta kumsang ni sompakhat chanulam khan UFC lamchon lightweight division a voiruk in sol turin contract azia puita a ai sol masakber tum hi January ni somni sangni sompani ani in hemi tum hian Kamal Salaros nen in bein round thumna submission mangin nena changngal a hemi atang hian Khabib hian hnunglam hoi to lawin akhing puita chu thalum mangle sambo wrestling mangin ane tawek ani December ni somthum sanghi le sompasari alain her chu chuan Edson Barbazan in sol in hemi tum hian ne so taka round thum la in UFC 219 performance of the night dong hial ani hemi nu yin Ferguson nen April ni sari sanghi sompariat UFC 223 ain sol turati anita nima sela April ni khatni in Ferguson hian akhupa hliam ani awangin ain hnuk dokta a aya Max Holloway ti ni in April ni rukhan ain hnuk dok vele a chopchil takin al yakin ta nen ain machonta ani he fight hi Khabib hian thunun le in unanimous decision mangin nena changle bok August ni thum sangni sompariat alain her chuan UFC lamchon thuchu siamin Khabib chon lightweight title humim turin Conor McGregor nen October ni ruk sangni sompariata Las Vegas a ain beitur thu aron ti chokta a mi ta ngalel chu atakin aron thlentir don ta ani hemi thum hian anin be ma hau atangin fighter pani te hian borok an nei lian tik chu kan thu theu ome McGregor le athenten Khabib ta chuan na bas bein borok an nei sang le ani ti chuan UFC 229 na fighter pani te hi in machanin Khabib chuan round lina submission mangin nena changta ani hemi fight zo hian Khabib hi achmoi lo hle a hunrei tak rem ani nge tichuan June sanghi sompakwa khan multi contractor ziakin rem ato hnuwa a fight masaber atan September ni sari sanghi sompakwa khan Dustin Poirier nen in beile in ain sol chung zong do tho hian thunun tu jok ni in ne so takin round thumna rear naked choke mangin ne na changle ani hemi tum hi chuan boina chok to lowin octagon chunga fighter te in za tun poimo ziate a chhoi chok ve to bok ani tin George St Pierre nen in machan achak thu a sei chok le mok mai ni Khabib hian kumsang ni som pathum khan nupui nein fanu le fapa nein tuna hian a pathumna an be sei mek ani Khabib hi muslim sakhazoi tu ani a tong che sang panga zet amang thei bok ani professional MMA alu chil nu hian mi somni le pariat machanin anwai hian alatne veka MMA history a ne lo nei lo kaltlong reiber ani mek bok tin combat sambo a hian world champion tumni lai lo ni to bok